Annette Katusima Mugisha uri mu ishengerokazi wa district ya Bushenyi asibira mutabona kanso ya Kizinda na Kigoma arukushera rushagiki na mushanju na n'obukigo bwabo bano bagira Katusima Mugisha emuka ashatu na mukaga baje yapasha na satana mukaga bamurwa ba NRM na ba staff bagira Katusima Mugisha naisha kuona yatizeko kuzifutera mahuri urukwezi ninyisha kuona nishoze koko mtwaro gumwe okumara myaka 5 nitwenda kujoininga president Kaguta Museveni okumuhereza amani okureba ngo kiroto cye cyarotorwa abantu bona baruka omubuhoro ogu araganisa ku rwaniro rwo kwengera kw'imishara y'abashomesa n'ebindi bintu ebiri kuteganisa omuntu wa burijo okureba ngo imishara yanyu yaterera to help with salary disparities tuza kumakinga sure salary enhancement yakorerwako tuzatumara wiki yona tujya pasiki turongera byama twaritaho twakutuferetinga tenti umusiza ntwenda yaza kuza buri kimwe atanga kirete. Annette ashabira abantu kagira President Museveni hamwe n'ababa kwa Serebendera Mugandi w'isimirante w'imishingirokazi wa district ya Bushenyi Vianney Mugisha ashabira bishaka division okumushagika akabasa kubakikera ebi abagambira omuhuriye eyo kuronda karuru Mugisha Vianney Nyamunyonyi abishaka division bamwakira mu kitinisa cy'amani tusazire mukagira umuntu wa hansi ahabwa kuba umuntu wa hansi namanyembera zo umuntu wa burizo nahabwa kikemi Vianney Nyamunyonyi twahireye ku mutorana akazo mu parliament oguna nente b'imishengero kaza wa district ya Bushenyi kandi ayizira ati ne kibina cy'ubutegetsi cayegamire ko babangambira nkashenya health center ya kabiri we mbazineletario namazima embasteriyo obuhumbi rushanjo abiri na kamwe zonzanga yi aha gwencha abantu bitumba barembazi Gashaka Onesmus India nabo na Sheikh Abdul Latif.